Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Siak ni Manong Jun, Siak met ni Amat, Da Kami for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, it's the 18th day of May, May 18, Apo Karubak at manong altawan, manipod dinalpas the election. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Ayan, almost 6 days apo kalpasan ti eleksyon and kadagiti nangabak. Congratulations apo kadagiti nangabak and dagiti hamet nga nangabak ay ket move on tayon and kitan tayo no kasano ti gargaraw ti bulbulong mabadamot ti sumarsaron apong election ti kapitan ayan dagiti kayat namot dito mari ti kapitan ay ket go ahead December I guess iti election so early as this month apo kat ag-prepare kayo no matuloy yeah matuloy yan na-post din ti internet okay akala ko kasi ano pa lang sila Jis Escudero di ba na matutuloy na ang election yan. But anyway, once again, congratulations iti new sets of officials apo iti Iliti Ramon headed by the upcoming mayor ayan Giovanni Vizcara of course together with the incumbent ayan and still post ko na lang na kadi Vice Mayor John de la Cruz ken dagiti SB yan. Number 1 siyempre ni Attorney William Vizcara. Congratulations kada kayo amin. And ano ti ayang kagayang mo nang DJ di victory party na Maday nag soft drinks na lang. Okay nakapsot ti mic ko looking forward nga i-treat na tati coffee ni Dr. Derek Vizcara. Yan i-send mo dati live data ko. I-send mo na. Ayan nga rod. And kaya't mi aman apo nga kablaawan iti sponsor tayo itata ni Manang Larina Flores of Quebec, Canada. She's celebrating her birthday today, May 18. Happy birthday, Manang Larina from the Four Decade Duo. Happy birthday, Lola Larina. And nagadun ay tinag-message kanya na actually dawatik ti video pero on tinag-video isong agitilatan message. Once again, dito isong na ti screen. Happy birthday! Ayan, Manang Larina. And listening here, kananin ng Abel. And happy birthday to my sister, Larina. And ang message mo tatay bigat ni Judy Longthorn. Kitaan ta ninyo din yung message naman kini Manang Larina. Biro kinta. Atoy. Judy Longthorn. Hello, please pabati akman. A big happy birthday to my loving sister Larina. Happy 70th birthday and many more to come. Lots of blessings. Thank you. Ni Judy Longthorn, DJ England. Ayan. So once again, from the Four Decade Duo, happy birthday Manang Larina. So maybe we can do a little happy birthday song. Yan. Sika nga talatan. Na kalubahan amat. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Manang Larina. Happy birthday from the Four Decade Duo. And kuna na ni kumari Joan Duluan, Ana Vizcara Santos from Canada. Kuna na Canada. Anda siguro ti katuloy na. Okay, agbasa ta pa. Kuna na ni Kabsat Charity Lianes. Hello from Porterville, California. Ni Silu May Dolay. Hello. Hi po sir. And Ramel Subalbag. Ayan, good afternoon po. Ayun, nag-thank you na si Lola Larina. Thank you, kanana. Happy birthday. Yan. Hello po, good PM from Hong Kong. Watching. Hello to my auntie Avelina and Uncle Hill Bartolome ni Zaza Po. Tinagan naman. Iti Facebook. Mama Vel, sino da jay? Zaza Po. Itinagan na ti Facebook. Zaza Po. Baka kabag niya mo ni Grace Po. Fernando Po. Opo. Ayan, Echo Moises, happy watching and happy listening to our Unika Iha, Baby Faye, Ferds Alma, Elise Diaz Moises from Pinili, San Jose City, Nueva Ecija. Yan. Okay nga Rod, at ito man di kantaan para kini Manang Larina, Loving Arms. Anakan mo Ilocano no English? Balaking ka man ng Larina from the Four. Nakata Ilocano? Ilocano latan.
sublianan ako ma uray kinunak kayat kunti agmay may sa uray kinunak di ka kayaten ang makadena sapay latas sublianan ako ma umaakan ka lang uraya pagka ito iparik nag-asiksik ka lang uray tiya pagbiit naglabas intas sublianan numakan ka man bilang agmay may sa kama ang anginan ken pasaray matugtuduan ay ayak ti pagbagi apimpiman kailiw ko launay amakarok at kinaapay swanan ken bara ti aragok mo inag-ar-ara-aran English na tan balong. wang ara Isa ka lagbas-basa ti. neo awana Someday. Oo. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If I could almost feel your loving arms again, if I could almost feel your loving arms again. Good afternoon to Ma'am Rose and Joy Bermejo. Happy watching here sa Facebook Live ng XFM. Yes. Kita-kits mamaya, ma'am, ah. And good PM. Kung na naman ni ading ni Kabagis, ni Kabsat, ni ano ba tiyawag ko? Kumare. Ni Kumare. Alice, ni kayo, good PM mga Lords present. Manan, pa-request mo na You Are My Destiny by Paul Anka. Nga para kini Lakay Dukay Nick Baloro Gameng Jr. Nga nagkasangay, di May 14, doble 5 nga agkalkalbo ko na na. Ay, siyempre, kapupungo mo. Detan, okay. You Doble are 5. my destiny. You Ano ba yan? are my destiny. You share my reverie. Kung na. Padasin itong mga tirain that atin live. Kahit ko lang nga po nga ipakaamo nga iti prizes tata for our game
is 500 pesos for every correct answer. Gcash laeng apo ata siyempre madimit mabalinti load. DJ 500. Mabalinsa. Mabalin? Juan, mabalinsa. Di pa ulit-ulit ka nga uploadan. Adan sa Dagos ti 500 eh. Okay. Testingan ta lang kita lang noda. 500 pesos for every correct answer courtesy of our birthday girl, Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Oh. Yan. Kung baga iloloadan ko yung number ko. Try lang. Try lang. Okay. Ngarot, all you have to do, i-text yun lang po dagiti title kada kami. Ngem, adati twist na Happy Birthday Larina. As in Larina. Yan. Title of the song and then Happy Birthday Larina and then your name, your age and address. Dalawang beses 450 tapos 50. Okay. Para maging 500. 450 tapos 50. Okay, antabayanan nyo apo dagitay sumungbat iti name that yun mesa o iti number apo nga pag-textan nyo damdaman to no ng rugita yon is 0905-808-1259. Yes, text message lang apo hang mabalinti comment dito ita sabali ngamin tek parparang iti screen. Sabali tek parang dito screen nyo sabali mo dito screen me. Kasi na ulit? Title of the song, Happy Birthday Larina. And then the name, age, and address. Name, age, and address. Di, pwede ti pusat tayo. Ay, ada pusa ti unag. Tiano, ati pusa na may mamanalan di tayo. May pusa sa loob ng studio. Iso wala nga dati puputat tayo di ko to pusa. Yan. No siya kadagiti sa hongbat, isurat ko di Happy Birthday Larina, name, and age, and address ko. Mod ODG title. Taan mo na partak, di ba? Damdamagin nini ng Avel no sali ka no. Sikati agi padawat ti kwarta nina. So pa ya. Okay nagmayat apo ta kita man laeng. Good afternoon to Ate Pani, yan Pauline Alvarez, yan iti Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ako kata iruar ko man lang inin. Wan ikom di po sa. Naatap samat. Ayan. Pa-shout out naman Kuya Jen and John Mark from Matt Del Mundo Martin. Ay, si Sir Matt. Yan, good afternoon. Apo, anong tawag sa kanya? Dean ba? Ayan, si Apo Dr. Matt Tronillo Martin. Yan. Ayan, damaga magini Dr. Matt no, kumusta ka na yung dilavidav na? Kumusta ka nun, Sir Matt? Kini lavidabs mo. Ayan, okay. Yan. Okay, sagbay ta nga itultuloy nga road. Iti bumasa, kumansyon ka man pa'y balong. Iti may isang sonata. Nakaman, di po sa? Hampay. Para tagaroon ni Sirok. Problema na. No kasunong arumuar. Okay, damdamate agpapugton. Once again, 500 pesos for every correct answer. So nga, lalingin niyo pumugto. Ayan, sali daw si Tita Jing. Sabi niya. Yes. Mamaya po, after nito. Yes. Kasla desperas ti election na po ti panangipadawat tayo ti pa-premyo. What? Kasla desperas ti election. Suksukisuk ay lini kadunduntugan kagagardenan kat-an di kay gurutan paparusiya babalasan napipinta siya nagagwapo da nagagdapay ay manubla Cordillera, oh Cordillera, arin na kulong, tan disiplinado, o apong nagkaya, adam ko man baybayan na, tansay may padawin ni, din na. Muay rigat manisisada mantitinulong man kakapyada enggana
sulbarda isong adda kayo ay anak mi denggeniyonan bagbagami tan siya di na bangunan mi Aditi, official political jingle ni Mayor Giovanni. Go ahead. Giovanni Vizcara pati makita para mayor analinteng kawan dua-dua numero 4 kada kita balotasyon Vizcara tatak Vizcara manipuli dingganata Wen kailyan, pangnanamaan tinalinteg na impusuan na serbisyo kinatalon sa gobyerno, Giovanni Banong Vizcara para mayor. Leader nga taan tinitong iti Ramon. Giovanni Banong Vizcara. Apo na kita launay nga pasakal yun. Tag rider yan. Once again, congratulations. And kadagiti so amin na pong miyembros iti GJ. JV, kung ano ito? Cordillera, oh Cordillera, adin na gulong, tan disiplinado, o apok at kaya, adam kuman benay anak, tan say may patawin ni, din kinatalana. Dong-dong ay sidong nilay, insinan lidumay. Dong-dong ay sidong nilay, insinan lidumay. Manan kailyan. Erot gantan sa check pa premium. Buena. Oh. Get 2 minutes lang nagpatalastasan na isang biro kang titi papugpong. Oh. Yan bumasok di TV YouTube niyo ni Sean Milibed ko na. Blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello Tatay Pedro Libed syempre. Biro ka man, dito title lang talaga. Okay, nga Rod. Ayan, sige, anak ko na ni Tatay Libet kung kunang mo. Dire-diretso mo. Ni Sean Milibed. Anak ko na. Nagkablaaw. Good afternoon ka na watching G Solano, Nueva Vizcaya. Okay, nga Rod. Umuna po nga papugto tayo. Once again, worth 500 pesos cash or GCash. Okay. Dadikit sunata di 1960s. Amok amoy dito ita kadon nga dumdum kada tayo kita nakulayan ng tibuok na. Yan. So 500 pesos. All you have to do, i-text you lang po iti title di sunata and then happy birthday Larina kunana. And then your name, your age, and address. So iti technique i-type you tatan dagi detalye san happy birthday Larina, name, age, address. Ayan, sayon to udi ko. Title nga i-type J title J. Siyempre makin nga to dapat J title. Very easy. Happy birthday, Manang Larina. What is the title? For 500 peso GCash or roll load. Ito yan. I saw a man today who said he talked to you. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forget him 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same.
have to mention your name. I'm as broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl that hasn't seen since 15 years ago. 500 pesos chicas Orload. Orlo. Got a lonely wife. Sige na. Who thinks the world of me? We have a winner. Promise her my life through all eternity. Kita mo. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know I can't shake this thing from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I'm as broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of your mind. I know I've tried since 15 years ago. Tawagan mo na dito na lucky winner tayon. Ngim kita baka owan bitelod na dito cellphone ko. Sorry, kung naman ako, di ba? Ayan. Greeting mo ta. 500 pesos load or GCash equivalent. Or Hindi mo siya usong bat? kaya bilanga man. Ay. Napigsa mo na ti radyo na. Napig sa radyo yo po. Pakapso iyo pa lang. Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon po, sir. Okay. Anong pangalan mo? May Angel Domingo Bayang po. From? Balinto Katok, Santiago City. Wow. Balinto Katok ko na natin address ng kabil to. Sentro is Santiago. Ano ba talaga? Ay. Nandito po kasi kami, sir, sa Balinto Katok. Pero yun po yung address na ginamit po. Sentro po. Yeah. Oh, taga doon talaga kayo sa Sentro East. Opo, sir. Okay. Sino ko ang binoto mo? Joke lang. Hello, sir. But yun. Anyway, anong title ng kanta? 15 years ago, sir. Yes, 15 years ago. Okay. May Gcash ka? Meron po. Siyempre. 19 years old eh. Ako mablaawan. Yan. Bumati ka na. Kumablao kan. Gabgablawak apo, da tatay ko, kada nanay ko, ito Balinto Katok, Santiago City, ngagdingdingig ka niya. Yung sir, favorite na kayo nga dingdingin ka. Wow. Yun. Thank you so much. Kibagam gornagan na ni nanay kang tatay mo Florentino Domingo from Pasukin, Subdivision, Santiago City. Ni mother mo pa eh. Linda Domingo. Dagi karobam nga yung mga kablawan. Ayan, anyway, congratulations. I-send mo JG cash number mo. I-send ko nga dago si Premium. Congratulations! Thank you, sir. Ayan, nag-thank you ko sponsor tayo. Kini Lola Larina. Happy birthday ko naman Lola Larina. Happy birthday po, Lola Lorena po. Diba? Thank you po sa sponsors nyo po. Okay, yan. Send mo yung ano mo. Thanks, bye. Thank you, sir. Okay. Okay, nagragsak mga talaga mo dito programa tayo di kadi. Nakinig ka na, nagka-premyo ka pa. So keep on listening. Stay tuned. Apo, agsubli kami with more prizes. So once again, happy birthday, Manang Larina of Quebec, Canada from the 4-Decade Duo. Adda Kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal.
and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706. Okay, we're back and kadoyalat na po dagiti pagayam yung katropang June and katropang JM para iti programa ng Paul 1 Adda Kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Ngayon madi gumana dito yung messenger ko balong apay nga kaskasta. Yung mo. Kasta ni di ba? Ayan, okay na. Madi, pukaw baka someone is hacking. Delikado dito yung Facebook ko. Magpa-update nga ta? Anyway, ado'y pangablawan dito'y apo, Facebook and YouTube. Facebook na ta kanya kon. Oh, sige Ay natin nagpatingga kami to ni Ate Pauline Alvarez. Pauline Alvarez. Ayan, ngarod ko na ni Rogelio Acido watching from New York. And ni Kumari Eden Manuel. Shout out po. Happy birthday to Wendell Apigo Manuel who is now at Miami, Florida, USA. Wow, kita man lang ngayon ni balong tayo adita Florida, USA. And Mick, pa-shout out po kay Kuya Toto kunana. And Al Viernes Dumandante, Kuya. Greet ko man the Almir Justin Ken Allen Simon. Thanks po. Kapahikanta po yung Uncle Berting. And Queenie Visaya Manayan Paine Mars ang lapad. Ano naman? Ituloy man balong kamadi mapuduldulingan dito. Ayan, Queenie Paine nabasa mo? When? Ayan, Nelly Valdez, good afternoon mga idol. Paragas ng song Isem, thank you so much and God bless. And good PM watching as usual from Auntie Nilda De Leon. Good afternoon. Good afternoon, Kabsat Nilda De Leon, and have a nice day ahead. Yes, yan. Happy birthday Larina, 36 years old from Aguinaldo Cordon. Song title, 15 years ago. Diya po kung text line ate pag-textan nyo. Ayan. Ore ni boss ko na nag-answer 15 years ago kung kuna na. Manny Boy Reyes, shoutout idol from Barangay Nabuan, Santiago City. Reyes Agpalo Sound and Lights, yan. With band and catering. Apo nag-advertise yan. Wow. Yan. Ayan, hello to Lola SP Pasyon, Padillo Pasyon, ayan. Jojo de la Cruz, hello. Good afternoon kanakan Jun and Apok Amak, ayan. Shout out kano. And Roland Cabrera, hello po, pa-shout out nga po dito sa San Fermin, Purok 7. At request na rin po ng song na God Gave Me You. And Annalisa Mohammed, good afternoon sir. Pay kablaon man ni Mother Minga. Anastasia Boreta nga madamag ng dengag kanya. Sir, kanamin nga kapurokan mi dito'y Purok 4, Kabalay, Santiago City. Yang good afternoon kanya amin dito Kabalay, Santiago City. Nga kanain kami nga lawab-labas no kan basta nung pa Santiago kami. Naimbanggal daw yung manong para kas manjay kantang sika. Ni Padilla Marvin. And Nova de la Cruz nagatidog ko na naimbanggal daw karuba. Pinag-iina na manon nga nakablaok man amin ngagdengdengag aglalo kon nyayo Sir Jun and Mark and amin nga ka nakagdigiti Madambas nga taga-Amerika ken kabsat ko jay Ilocos Norte ni Manang Lee nga request ko sa Isem Isem mamindwa dyan ha. Paborito ni mother ko yan dead anniversary na nung bigat. Uy yan, blessed Sunday Sir Jun and John Mark para kasi ayatan ka Imelda Tulio tinagkablaaw.
Okay, isam nga rod iti most Ismail, requested Mag-ismail ka mambiag ko. hindi mabirukan iti isam. Kantaan nyo man dyan nalawa ka kanal mga kuya. Thanks from Frederick Carhanilla. Dito yung Facebook T. XFM. Pasyarot Okay, idol damdaman, watching here tanay, from Rizaluna, Alicia ni Herns Gomarak. Okay, tapuro greetings naman. Sige, tiro! Isang mapakabiyagat pang murmuray dagiti matag taisod makaagas mangliwliwatoy kaungat isang madotisaw na aday sa mamagugura aday sa maray awan na ka aday sa pamagustuhan ka uray ada amin kanyak karigat uray pa'y nuak pupong tutak uray pa'y nuwag paspasunudak nuwes man nakriknak mapagmayat isem umisem ka man liyag ko lawagam manto'y barukong ko taisem mo isod mangay ayo day di pusok napnuan tilindo. Isang mapakabiyagat pang murmuray dagiti matag taisod makaagas mangliwliwatoy kaunggat isang madutisaw na aday sa mamagugura aday sa maray awan na ka aday sa pamagustuhan ka uray ada amin kanyak arigat uray pa'y nuak pupong tutak uray pa'y nuwag paspasunudak nuwas man nakriknak mapagmayat isem umisem ka man liyag ko lawagam manto'y barukong ko taisem mo isod mangay ayo day ti pusok napnuan tilindo. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni nenen sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken nugali jakon na matarsanen awanen ni inokanen nga ang mamuki diya panawen ayawanen day di narumpi ano umisam mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumaputi ay awanen inkam isala tabagbaketen tadititing dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen imaisala intarayda ananusan minti bagbaket tanu bumalse ay napiket. Pati bantay parangda awan ti prenot paggaagda awanen ni Ilocana nga ang mamuki di yun unana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumaputi. Manilibak, lugar anak panak
sakak apapapana pagdigigosak na palaus aragsak nalawa a kanal apagbat batukak no ilumlum ko daytoy sugsug ko na agad unek nat nabanglo adami na nga na bato nga na nalawa a kanal naglawlaw tiledda nalawa a kanal napagdigdigusak pagpawpawak ng runano bibigat luwiti rabi ikat ang mamayatak nalawa a kanal ti pagdiritsuak kadi ti pakasarakan nalawa a kanal apag di dinamagan daytoy ti sekretok kukwak lang abukbukod adapay jilawat paset na iti laud nalawa a kanal apag digdigusak pagpawpawak ng runano bibigat rabi ikat ang mamayatak nalawa a kanal ipagdiritsuak nalawa a kanal napagdigdigusak pagpawpawak ng runanong bibigat luwiti rabi ikat ang mamayatak nalawa a kanal ipagdiritsuak. Nagadunga talaga mati babasahin tan and we have 52 current viewers dito YouTube dito nga YouTube Facebook mo, Facebook. 28. And 8 mo dito ay XFM. okay, masapol ta nga i-boost na kita Facebook. Okay nga rod. Iti padasin ta nga dito Facebook ti pag pugtuan da. Mas maganda sa text line eh. Mas maganda sa text line when Mod, dinong katante ko gamin eh, online eh. Online. Mas maganda talaga sa text apo. Mas approved by the PAMET kan Bureau of Drugs and Food and Drugs in the DFA nga ko na ta. Ayan, Benji Solis, kana na, idol para kasi manjay kantang Amana Tampang, watching from Sinili, Santiago City. And Gamayaw Jr., pasyarat man idol watching here from Tifon Quirino and Margie Arellano. Magandang hapon po, pabati po kami dito sa Divisoria. Padasi man nga ilawlawag ti pa nang ibalikas mo. Kasi ako makasli ni John Kenneth Cano, pa-shout out po kay Rom Brian Rivera nga madama nga agbuy-buya kanyayo iti YouTube candy ni Magdalena Rivera nga madama nga dadait ti lupot. Ano Magdalena Nowak. And kapsat nil de Leon agbuy-buya kano syempre. Of course, Jonathan Fernandez says here, Gilbert Kalimag, shout out mga idol dito'y Envat Bangbang. Ay, what is Envat? Neva Vizcaya. Request ko man DJ 7 inches idol. O si kamat DJ nalawag ha. DJ iungap mo nga nalaing tingiwat mo. Yan, ni Benji Manuel Solis, idol pa request man jay kanta nga Mana Tampang. Watching from Sinili, Santiago City. And the Margie Arellano, gandang hapon po. Pabati dito sa Divisoria sa Family Favoros Family Arellano at Family Saloon para kasi ng Kundidit Kuryat Kenpilat. Ano? Gumayat Kundidit Kuryat Kenpilat. And Mirna Manzano watching from Tifon Quirino. Okay, siguro kantahin tayo DJ Mana Tampang, and then after this agpa-name that Chunta Manen. So tandaan nyo po DJ number nga DJ Mangmangag DJ.
Mangagdata, natagaling ngamin. Apo sa kisa kami ngamin iti Jiso Life nga kwa. Sige, di magpelang mo rin na lang mismo tiunag. Okay, kalpasan iti dating nga sonata kaya agpapugto kami manen. So, tandaan nyo apo the title ti song and then your happy birthday greetings. Happy birthday, Larina, and then your name, your age, and your address. Kasi dyan iti isagana yung. Ngayon nga, ito ataman atampang, ito kita requested song. Damdama po after the requested song, so agpapugto kami. Happy blessed Sunday everyone from Kabsat Judy Longhorn. Halos di kailan tinong sabab sa kinatindong marisan na taniganton. Ogat sobray kasuri na manambay mawa pasini ka magayani. Mana tampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin amit tundong. Mana ubat, ay inupak, inuntanan sa profile na minika. Mana tampang, nambay ka mga tao ka sobra ikinagkataw inuntapikin sa FB. Halos mo na magkaraw, nansa pulo na musilim, nansa baba na bugalin, nansa pulo baginugon, nansa baba na balukon. Ikinya minggulay, bitsuri bitanda, kailay ka sa baba, kabilapot bitanda, manakap sa babo, abinda ka sa apang, di ka nabibingka, musang di mapasa. Sa pulo na binal, sa bala na angel, sa pulo na muslim, sa baba na satan, sa pulo na islam, sa bala munafik, manati manahok, matubupuntanan. Mana tampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin namit tundong. Mana ubab, ay inupak, inuntanan sa profile namin ikaw. Mana tampang, sana all na naman disan, sana all na na muslim, sana all nagpapansin, sana all na nagikayan. Tabi-tabi ya sinibong nilaloon, kinanawagan sa pantaloon, basta ka mukuman binsuri, basta sa kapay nakakadiri. Bala-bala matati kami kataw, o pagkila ka sa sexy na bimbusaw, bagibitin matamaan, bato-bato sa langit, kinamahampanan. Mana tampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin namin tundong. Mana ubab, ay inupak, inuntanan sa profile namin ikaw. Mana tampang, one more time. Tambay free ka mga tao ka sobra ikinagkataw, inuntapikin sa FB. Halos mo na magkaraw, nansa pulo na muslim, nansa baba na bugulin, nansa pulo maginugon, nansa baba na balupon. Kikanya bingulay, bitsuri bitanda, kainay ka sa baba, kabilapot bitanda, manakap si babo bin sa apang, lika na bibingka, kusang di mamasa. Sa pulo na binal, sa bala na angel, sa pulo na muslim, sa baba na satan, sa pulo na islam, sa bala munafik, manati mahahok, bohang tanong. Mana tampang. Woo! Yes. Oh yeah. Nay 1 minute lang nagpatalastasan. Ay, ito nagsubli talang nga rin, name the tune. Okay nga rin, nagsubli kami with more songs. And of course, our name the tune. Nakalpasan na po di sumog mamanu nga palagip. Palagip, Chano palagip. Adda Kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen. Nagsabsabli apo lagi pagkaya Mr. With You, Katropang June and Katropang John Mark dito lang apo ang numero 1 programa Adda Kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And thank you so much Kabsat Nilda De Leon dating patayag bunga orange dito YouTube. Ayan. And anapay, ati kas lang ka makikita dito ayang ko. Shock. Dito niyo. Ay, ang kabay nakatugaw tatay. Okay. Okay, nga rot apo, kas nako namin tatayan, nagipadawat tayo manintili magasota, a pesos apo, Gcash when load equivalent, depende na nyo ti kaya yung, adati Gcash yo, syempre. Gcash latan, ta, mabalin nyo inutan, load ngamin kaya mabalin nga igatang tika di, iso nga Gcash latan. So, preferably, may met ti Gcash. No, the Gcash yo, ayan, sumali kayo na po. All you have to do, i-text nyo lang ti title na, when paulo dating nga sonata, kanda di birthday greetings tayo apo, iti birthday celebrator tayo tatna ni Manang Larina. Happy birthday Larina. And then, your name, age, and address. Dito ilaang apo numero? 0905-808-1259. Ayan, kaputa Domingo tata, medyo praise song apo, tingkang papugtuang ka na kayo. Naglakalaang. So, ato yan. What is the title of this piece? Ulitin di mechanics. So, amoy yung title na? Title of the song, Happy Birthday Larina. Your name, your age, and address. Dito lang 0905-808-1259. Ryan May. It's not all that, but my friend, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, when you have no one
that you can hold on to. Just face the rising sun and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Okay, we have a winner, Apo. Yan, and congratulations. Sa tapay na congratulations. Ang tamang title na. And thank you so much again. Kabsat Nilda de Leon. Apo talaga. Yellow tatan. Okay, tatay orange. Tawagan man balong. Dito winner tayon. Sure, 500 peso load or GCash. Yan. Siya ti kauna-unahan nga nagparang. Ops! Oh, pahinaan niyo po yung radyo niyo. Ma! Patay mo nga! Yan, ganyan. Patay na yung radyo. Sorry, Okay. sorry. Ayan. Good afternoon po. Yes, good afternoon. You are? Jonalyn Adriano po, Prominente Oh, Uno. Minante Uno, Kawayan City. Ayan. Title ng kanta. Lift up your hands by Yes. Pastor Valdez. Oh, tama. Congratulations. Meron kang GCash? Yes po, isend ko na lang po. Oh, i-send mo. Ayan, bumati ka na. Dinapati po yung mother ko po, si Liga Dulay, at yung aking asawa po sa SNJ CD2, si Nino Adriano. Yes. Wow. At sa happy birthday po, Lola Larina. Yan. Ganyan. Very good. Very good, very good, very good. Yun lang? Yan lang po, pwede po mag-request. Yes, ano yun? Yung kusilapan ka. Kusilapan I love your voice ka. Po, eh. Okay, thank you. Ayan, send mo yung GCash number mo. Okay Congratulations. po. Thank you po. Thank Yeah, you. Thank you. Ayan. And once again, happy birthday, Manang Larina, kita Emma. O, kabisado na kadagiti listener tayon. And masapol nga kabisado nyo po dagitoy sponsors me ito talaga mat nga iso dati reason no aping dire-diretso apo ti panagampayag mi ti radyo iti ere at dada apo. And of course not to mention the Yes to Health nga iso ti main sponsor Yan. apo iti Adda Kami Yes to Manen. Health. Ti produkto naman manong. Ayan, mabaling kayo gumatang apo kada kita asitek nga parmasyo ditan dati basit marikrik nayo anyo nga urayan nga lumalapay dito iwen no kumaro pa No, dati marinayo nagpa-check up kayo dyan Yes to Health Wellness Center nga masarakan sa dyan Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City, malapit lang sa bagong Unison parking lot. Yan, no, nagpa-appointment kayo, tumawag lamang sa cellphone number 0910-018-5555
7529. Yan, dagiti produkto ti Yes, Yes to to Health. Health. Santon Plus Herbal Soap. Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Nature Soya Coffee. Turbo Dietary Supplement for Man. Santon Herbal Soap. Ay, Herbal Santon Oil. Herbal Oil. Ayan, Santon, kita. ayan. Santon Plus Gold, syempre. And the Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee. And Santon Herbal Tea. Ayan. And dati sumarano nga i-release da. Ana. Ay, Santon Coffee with glutathione and collagen. Yes. Parang araw, kadagiti na nga bak na tayo. Nga nag-request iti ko silapan Ingat, ka. sir. Ayan. Yan, shout out Jerome Kairel Eugenio. Yan, nag-comment Facebook Live. Imbagak met ken kay di ano ganda muntuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit na day diyan daw apim sa di ka pa'y Ano po pulos pasama kanya mo? kimi tate agong ko bro tawen met ati naglabas niruruam ko Sige mo pilang. Sabay ang nalipatan ka namin ano ak nagparparik na nga kumabiyag ko ak subli ka ngem di naglata kinit kita intun nagsarak ta kusilaban ka ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatugen ipababa kastantut panang iparit na anabiyagat nga awan ka. nagsarak ta kusilapan ta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto ba'y pangatu ken ipababa astan to panang iparikna anamiyagat nga awan amok nga babawikan na amiris mo nagbidutam I'm sorry damage has been done dikmet impagarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga siya ket panawan nagsarak ta kusilapan ta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan to panang iparik na anabiyagat nga awan ka ngem kinakpay suwanan na mail-iliwaklat taken ka barino kabaelak tu nga arabiden nga
Anang iparingnan ang mabiyagak nga awan ka. Okay, as requested po, iti nangambak iti 500 pesos Gcash. Yan. Ni, naganan? Jonaline Adriano. 30 years old, tatay 29 years old. Talaga nga naparpartak nga text dagiti ubing dagiti millennial. Ayan. And si Mali man iba ko kita mo di YouTube ano, lift up your hands. Dapat itugad na. Awan titugad na dita. Lift up your hands laeng bakit apo. And happy birthday man ng Larina. Nana, nga nagpaudi. And Rose Mata, pa-shoutout nga po idol ang family Mata at Soriano sa Ilagan, Isabela. Watching from Kuwait. Pa-request jay adda akong biyag ko. Ay ket patganta deta nga request na. Okay nga Rod. Anapay dagidad do mga mabasa dita balong di paar mo. One, dito YouTube, kaduda ni Whitey Clips. I'm here again, sirs. Requesting your song Since You've Been Gone. And shout out to my mom and my brother, John Kennedy. It's me again, Kate Dayan. Yan, thanks and God bless you always, sirs. And Juan Pogi, nembang malam yung mga bossing. Para kasi manjay kanta nga, I Told You So. Salamat. And pa-shout out Kalimag family from ang Adalan Isabela. And sino ba iba? Happy birthday Ate Rina from Kuya Joseph Agtarap. Ayan. And J. Mark Agraan. Hello pa mga idol. Good afternoon. Pa-shoutout po kami dito sa barangay Buying. Baying. Kawayan City, Isabela. Buying. Okay. Wow. Adda akong biyag ko. Pasabat na sakit nga ikikita. Di nagtalikudan punasen na itaduwa-duwam agpalawag akman. Tiki na puno na tunggal kasangay mo siya tayo di makait na. Amok nga ti gustuem ada agtasibay mo nga aglalailoken ka. Adut nagkurang tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Na kaya asawen nga awan ka itinakim kurang aklat panawen. Nung isot pa kunaan adi ka ay ayaten daytoy medilaglagipen di ka kuman sinublianan. Diyak kuman nagpagpakitan tadya kaya ngayon ka masaktan. Ako adut nagkurang tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kaya asawen nga awan kam ito'y nakim kurang aklat panawen.
isut pagunaan adi kang ay ayaten daytoy metilaglagipen di ka kuman sinubliana kuman nagpagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan Diyak kuman nagpagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan Ayan na yung pagngamalam, yung kabsat June Ken Balong JM from Uncle Perry. Kabsat Perry Totok of California. And the Doc Febe Marl Gamiao Paat. Congratulations to kayo kini Sir Bong P. Ayan, Renato Bong P Paat of Junior. Lasam, Cagayan. Yan, for winning the top ano tawag dyan na rank 1 in the Sangguniang Bayan. Yan. Kita nagpigsa at nandanito maring Mayor Dayton. Okay, Benilda Tagavilla Aguda. Hello Manong June, Sir June and Handsome JM. Have a blessed Sunday. Love that song kung silapan ka. Watching from Doha, Qatar. And kung nanamot ni Nasino ni Lexi. Pa-shout out man, idol, Simon family of San Antonio, Ramon. Kastawan nang ko nga Simon family pa dita. Simon? Oo. Angelita na menso. Left ko na what? Lift your hand kuna nata to the Lord. Left. Okay. Di ko marim ko data. Patpataya. Aji Mudra Bells ni Ryan. Ni okay. Sir Ryan. Ni ko marim data. Okay. Ano pa ito kita? Ayan, watching from Barangay Burgos, Ramon, Nash Godea. And Ofelio Tolentino, nagmay tagdengag di program, makapasuron nga salaan kantada. Ayan, wala. Nagmay tagdenggan tayo, parang ni Mayor Giovanni Vizcara. Pasyarat nga po kay Angelo Jan Vizcara, ang mabait kong son-in-law. And Gamiao Jr. Happy birthday, Larina from Tipun. 13 years old, I will give you love. Ay, sumungsong pa dito. Ayan, naimbag nga malamyo, duwa nga sir. Ag-request naman dyan, Bintana ng Puso ni Olan Taberna. And ni Mari Carcastro, hello po Sir John Mark. Kayo po ang parating nabili ng gamot nyo ni Nanay sa Watsons. Yan, opo. Talagang mamuda. Dito na ya. Pa-shout out sir, kamusta pa kayo? Ayan, okay lang po. Baka mamaya bibili din ako dyan. Or baka doon na lang sa Watsons Robinson. Ayan. Maricar Castro, yan. Thank you so much. Last piece, before nga pumatalasas kami po. Nagsubli kami tamtama. Ato ba'y pa-premyo tayo? Aha. I don't want it big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm with everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you.
work my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Okay, agsabli kami nga rito with more songs and surprises in a few moments. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika. Okay, accept sa bali po nagiti pagayam yung medyo naimasan mi nagpapatang di tarwar. Still with you katropang June and katropang JM, and good afternoon to katropang Edmar nga. I'm sure nagda-drive isuna. Nakadanon namon kadin. Tatepik lang apin manaw di ka di. Nakadanon siguro di jay Aurora tatan. Okay, good afternoon katagiti aming taga Aurora ni katropang Edgar and Marites. Yan. Ayan. Nagaduda pa dito ni kablao ti YouTube oh. Uri dito yun John Mar, shout out idol kunana, and Jocelyn Cornesta Castillo, happy Sunday afternoon Carluba, and ako man kabi nun sino tinga John Mar. Ayan. John Kenneth Cano, pa-shoutout po kay Rom Brian Rivera ng Madamag Buybuya. Nabaya kata, nabasa kong. Raymond Batari na nabasa mo. Tiribok ko na tibiyag ko, ti-request na. Hampay. Naimbag nga daw yung mga idol.
Pagrit man amin nga kalugarak dito si Chumangas Malalatan Alcala Cagayan ken amin nga buybuya ken nagdingdingeg ken amin nga magmangaan request kuya komandya riribok agyaman kuya. DJ Max, good PM po to you. I'm one of a vid viewer of program Adda Kami Manen. I am Norman Trinidad Agoliana. Ayan, Ipil Sambuanga Sibugay. Kina-request song Lulua. Wala naman. Thanks and more power to your station. And just got lucky, Godspeed. God bless you, Idol John and John Mark. Yan, more power. Rose Mata. Pa-shoutout po ang family Mata at Soriano sa Ilagan Isabela watching from Kuwait. Request ng Adda kung biyag ko nabasa mo ganito tayato. Yan na yan. And good afternoon to Kumare Inocencia Marcelo. Ayan. Yan, And RRR Junior na yung bagang malamyo ko na dito. And Sir June Kablawa man ti guwapo akong padrek ani Bonnie Balmoha dita Bugalyon Norte Ramon Isabela and Vanji Gallegos na impag nga malamiyo mga sir pakiman da request nakman ti Taiman kantang Only You. Thank you po sir watching from Taiwan. Only You kanu ti kaya nga tira ang balong. Well, shout out to Auntie Luz Viminda Iglesia Roderos ni Auntie Luz. Only You. Ay ni RRR Junior kutkwa RG kano California taga Bugalyon Norte Ramon. Kompadrek ni Bonnie Balmoha na. Bonnie Balmoha. Well, Sir John kablak man tay gwapo akong padrek na ni ani Bonnie Balmoha dita Bugalyon Norte Ramon Isabela. Isabela Cagayan Valley. Nagaro di ba? Mountain Province La Union Baguio City. Okay, ngaro tas requested. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Nagkablaaw ni sir nga sami banggi malagit mo. Yes. Jika ropruban ni Ropruban ni Sir Larry Gadon. Larry Gadon ita Kabulay. Kabulay nga? Ambalatungan. Wan ang palatungan. Kanong kagawid ulit sir tag birthday ka gaalan na kami manan. Ayan, request man mga DJs ang nanay niya item ka from Jocelyn Castillo. Nagatunan na kablaaw.
ni Lenny Valdez watching mga idol request nang agnanan nga etang kamarlang request na. Ayan, hello po ading Jun. Ayan, siya ngayam ni Junjun Tridanyo toy Maui Delphine Albano request man boksit. Agiyaman ading ko. Ponsyonan. Tipat padaanan dayta boksit. Malagip mo pa Ayan. Aha, ni Vanji Gallegos. Na yung pagkamalam yung mga sir. Paikan taman jaya. Only you. Ay, so kaya man yan. Sorry. Boksit nga ro, tirain man. Ponsyonan, tipat padaanan, day taboksit, agbong bungik-ngik, paki ponsyonan, oray dim am-amo, day taboksit, agbong bungik-ngik, nakarotik yan mo, di makitais mo, nakabot mo tatog, abot mo masikog. Pagligisan ko to, butsik-ngik. Ponsyonan, tipat padaanan, day taboksit, agbong bungik-ngik, paki ponsyonam, oray dim am-amo, day taboksit, agbong bungik-ngik, nakarotik yan mo, di makitais mo, nakabot mo tatog, abak mo't masikog. Pagligisan ko to, day taboksit, agbong bungik-ngik, minangkong asin ang pinggan karay buhatit. Dalipatan mo tan. Wanan. Hello. Ay, awanak. Ponsyonan, tipad padaanan, day taboksit, agbong bungik-ngik, pagi ponsyonan, uray dim am-amo, day taboksit, agbong bungik-ngik, nakarotik yan mon, di makitais mo, nakabot mo tatog, abak mo't masikog. Pagligiisan ko to, day taboksit, agbong bungik-ngik, minang kong asin ang pinggan karay buhatit, talpaan aminin, aglamlamot kapay lang, tira butsyog, samtu iturog, nagpigsa nga urok ko ng tukat, ngor ponsyonan, tipad padaanan, day taboksit, agbong bungik-ngik, pagi ponsyonam, uray dim am-amo, day taboksit, agbong bungik-ngik, nakarotik yan mon, di makitais mo, nakabot mo tatog, abak mo't masikog. Pagligiisan ko to, day taboksit, yeah, buksit, yeba, aboksit, nagbuyok putok na, day taboksit, pit-pit. Ito natang na for one. Boksit. Ponsyonan, tipad padaanan. Oy! Adda itapinas ni Cousin Perry to attend the wedding of my nephew Brian. Ayan, dinatarlak Pampanga. Ayan, ninong kanoy na. Apo nagatayo mo to, hindi paganakan ti kasar. Pampanga. No, sinig lang kuma, pami pasyaren. So, paya? Aha. Anapay, di pa nga blaw dita. Good afternoon, watching from The Hague. Linkert J. Yan. Watching from The Hague ka, no? Grabe, ha? Kasama niya si Digong. Oo. Paano mo masasama si Digong dyan? Nandito sa tabi ko si Digong. Digong, bumati ka nga. Apo, former president. Sino may Linkert J Len? Basta Huwag pati. mong subukan. Batiin mo dong. Batiin mo man. Binabati ko si Linkert J ng sabi daw nasa dahig. Wala, hindi ko man siya makita man. Paano mo makikita nakakulong ka nga? Ay, oo nga pala. Okay, iti sumaruno abo nga papugtom mi ket ikantay man ti gundawe dagiti brothers and sisters mi iti Children of Mary nga isu dalaig ti sumungbat abo Saan tagar mamuan? Hindi na mga kuha ko nagre-react. Kaya nga, anybody in the Marians, in the Children of Mary, sumungbat kayo man namang mangigid ito'y programa mi. Sumungbat kayo dito mismo messenger tayo, group chat tayo. Isu naman apo ti ikan tayo ti ano ti pagkakataunin? Gundaway nga mga bak. Ayan. Anybody, ayan, they are listening. Duwa ti sumumbatan.
Anybody from the Children of Mary, grupo may abo di San Roque Parish, ti sumungbat ditoy, ket just the title of the song and then tawagan da kayo no ko dapat ada tinumber yo gayam. Dapat i-text yo apo tinumber yo dito group chat tayo, tatawagan da kayo. Okay, so all you have to do is i-comment yo dito group chat tayo, itinagan yo. Ay madi, iti-title of the song and then your number, tatawagan da kayo ha. That easy. I-ikon manisuda no kasano ti ayan, andun na sila. Okay, they're listening. Okay, 500 pesos ti ipadawat mi iti anybody who can answer, can give us the correct title of this piece. Ano damagam no ano ti ito ta. Ha? Ano sa palagay mo ang dapat natin Bahala na ka. Okay. Kita mo nga Rod. Ayan, anyway, pa-shoutout po family Navarro and Carillo from Santa Cruz, Tiago Isabela. Thank you po from Ellen Jane Concepcion Navarro, and pakantaman po ang song na Sweetheart in Heaven. Salamat po, kananabay. Ayan, nagsin yung iba. Benji, Abilina, Ophelia, sin by Juby, Willie. Dapat agboy-boyad ako matanong ko na mga kuwada. Aman, I'm sure. Anyway, kita dumitin ay padawat at tirwaran, dito unig tangag ipadawatan. Okay, dito yan. Tiname the tune para iti Marian's laang. The title of the song. Nag-send naman kit ako ng link dito kanina. Your number. Ayan o, nag-send ako. Okay, what is the title of this piece? Datakan. I've come back this morning to where I first came alive. Your number, please. Here within this terminal where the buses arrive. I was a commuter on the 804, worked for a computer on the 19th floor, and you came down the aisle of the bus and you sat by my side, shoulder up to shoulder. We shared that 9 o'clock ride. Oh, my heart was screaming as you left your seat, following your movement. I was at your feet, and oh, down into the terminal, both of us smiled. Kita mo na sinutimuno na tatawagan mo, ikan taman Number? One. Iso na titimuno na yan. Ni Mama Vilma, kapsa na mo, Jay. Tawagam ta ko mablaaw lang, data kapsa na. Okay. Madinan tumalalang ti premyo day tata. Kakalpas eleksyon at tinaala na nga sa gibo. Ikanta lang ti chance nga kablaawan na ni Manang Larina. Oh, hello. Yes. Anong sagsagibo nga magbagam? Okay. Ano ma'am, i-wave mo? Made, itid mo ti Fanti Marians. Ay, Fanti Marians ti Fanti papanana. Marians. Okay. Okay. Pumablaw ka nga rin, kablawam ni Lola Lorena. Happy birthday, sister. Kasdilaan? Through the years pa yan. Okay. Requested song through the years. Okay, Garod. Thank you, ma'am. Okay. That's it, Apo. And as requested by the sister of our birthday celebrant, Ninang Avel. Yan. Through the years. Para kanya yung kakapsat. Ngayon tagiginura. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us could do. Through the years, you've never let me down.
turn my life around. The sweetest days I've found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, whom I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you through the years. It's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you through the years. I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. You've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you through the years. It's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Ajay nang ba kanini nang avel apo keta na ipasamin di jay Children of Mary iti grupo mi apo di jay Simbaan San Roque Parish. Kukwire kami. We're doing some sort of social services. Isong nga di jay nang abakan nag-intonate na di jay grupo mi. So thank you Ninang Avel and happy birthday once again to your beloved sister Ninang Manang Larina. Okay na pwede kaya pangablao pa ro. Hello po mga idol from Divisoria. Pakigreet ni Byron ken Papa Boy at nagreprepaktiburo ni Babet Ilarde. And Clarita Rigor, karuga request ko man jay kanta nga Jay Bye Bye. Request ni Clarita Noble ditoy Pagadian City, Zamboangas del Sur. Tapos nag-request na tayo ka Duaya ti away. Tagari kundidit kuryat ken pilat ko na nagarod. Jay Bye Bye pa lang tipat ganta. Takas lakit ko nga din ganun ditoy. Ito iti Filipino folk song apo nga in Ilocano language. Ikanta ti Justicia balong in a very soft voice. Okay. Iti tiyempo tigaw ken rabii analim na in
tantu adwa akas natanaw agkanta igit jay baybay iti nalaos nga gagar ko nudumteng kastoy at tiyempo agtugaw kanto dito'y takiyak ko jay baybay ket matmatamto sadyay ang naragsak sadyay awan tirigat sadyay makalinglingan jay baybay ket nalina sadyay aniyan naragsak sadyay awan tirigat sadyay makalingay jay baybay ket nalina ket intantuy kan kanta tinalaos nga ayan ayata danggayan tanto wakas gitara jay aweng di dano bumaba sadyay aniyan naragsak sadyay awan tirigat sadyay makalinglingan jay baybay ket nalina jay baybay ket nalina Aksabli kami po with more songs in a few minutes. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa.
Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela. In front of Okay, exabsabli kami ampo. Dito ipalat na programa tayo nga numero 1. Dito Cagayan Valley. Adda Kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And this time hanga ni John Mark Apo ti kaduwak. Ada ti kaduwak nga contestant iti binibining Pilipinas 2002. Yan. 2002. Ayan, dapat malapit ka dyan. Kakaiba yan sa nangyayari sa inyo. Kasi dito sa amin nakatutok kasi for singing yan. Yan. So ayan, good afternoon everyone. Kaduha tayo tataapo. Dito yung katropa tayo ni Althea de la Cruz. Nga iti programa na kat... Exciting Pilipinas, sir, and Headshot. Yan, Headshot and Exciting Pilipinas. Pero nakaka-stress ba ang nagdaang election? Kasi hindi ko nababakas sa itsura mo ang na-stress. Actually, sir, napakahirap po talaga nung ating pong coverage sa election, during election po, sir. Kasi ang coverage natin, personally, sir, kasi field reporter po ako din dito sa may southern portion. So, inikot talaga namin, sir, hindi lang Santiago, kundi iba pa pong mga bayan ng Southern Isabela. Pero enjoy naman, sir, lalo na kapag may mga nakikita ho tayo mga katropa sa labas. So kapag nasa labas, kapag off-air, ano ang salitang ginagamit mo? Yes, sir. Ang mukmit lang ang Ilocano, sir. Ta siya kita napeklan nga Ilocana. Ayan, nagkapom nga ili dito Isabela. Syakit naggapo iti Kabatuan, Isabela. Shout out sa mga katropa ho natin dyan po sa may Kabatuan. Maraming taga-Kabatuan. So isa ka sa mga nabiyayaan nitong eleksyon dahil alam mo naman dyan, may mga kinulong, may mga... Tama, mali? May mga nahuli pero hindi kulong. May mga nahuli pero hindi kulong. Ayan. So anong pinaka magandang pangyayari nitong eleksyon? Yes, actually, Sir June, ang pinaka na maganda siguro na nangyari during election is that nabigyan ng free will ang ating mga kababayan na mamili ng kanilang leader na gustong mamuno sa kanilang lugar. And of course, ang maganda doon is that naging peaceful ang ating election. Yeah, naging peaceful. So sa palagay mo may nagawa ba yung mga nahuli pero hindi nakulong? May nagawa ba yung mga ginawa nila sa desisyon ng eleksyon? I think wala naman, sir. So natuto na ang Pilipino. Amudar aramiden dan. Amudan araramiden dan. Ken si tayo mit lang iti makaammo no sino ti imbotos tayo, sir. Si ka kin ni Apo Diyos. So awan iti maaramidan iti no naman iti maawat da iti ibotos da. Yan. Okay. So sana naman natuto na rin yung ibang mga kandidato na kahit magbigay sila ng marami at kahit sila ang etc. ay hindi garantiya para iboto sila. Yes, oo. Kaya sa mga kandidato dyan at mga gusto pa pong kumandidato sa mga susunod po na eleksyon, di baling wag na ho kayong magbigay ng pera. Basta gumawa lang ng mabuti sa kapwa. Yes, opo. Tsaka alam mo, sir, parang na-observe ko lang din ito pong eleksyon. Maganda siguro na puro plataforma na lang yung pagtuunan nila talaga ng pansin. Kasi parang nagiging factor din yung negative
campaigning para talaga. manalo ang isang kandidato. Totoo yan, sir. Oo. Kaya parang ano ba, ang Pilipino kasi, sir, mahilig yan sa sa drama, 'di ba? Oo. So parang kung sino yung biktima, sila yung andun yung kanila andun yung simpatsya nila. Andun simpatsya. Pero para sa akin naman itong election, yung resulta ng election is kung ano ang ginawa mo sa mga tao. Yan. Kung ano ang nagawa mo sa mga tao, iyon ang reflection niya, yung election. Yes, Kaya kung may nagawa kang mabuti sa mga kapwa mo, syempre, mananalo ka. Pero kung may nagawa kang masama, ayun, wag mo nang asahang ikaw ay mananalo pa ulit. Ayan, so kailan ka tatakbo? 2028 o? Sir, magnanak lang, madi na agtaray. Ayan, kung mablao ka nga rodan, kadagiti taga Kabatuan. Saan ba kayo sa Kabatuan? Yes po, Diamantina, sir. Diamantina. Ayan. Hello, sa mga katropahan natin dyan po sa may Kabatuan, Isabela, na imbag nga aldaw, kada kayo amin. And of course, dagiti po kabarangay, Midita, Diamantina, Kabatuan, Isabela. And of course, dyan na rin po sa may City of Ilagan, kung saan ho tayo resided ho ngayon. Hello po, mga katropa. Actually, ang ginawa namin ng jingle sa Kabatuan is si Sir Eugene. Eugene ba? Acosta? At saka siyempre si Barako, si Christian Laurado. At pareho namin nakita ang pangalan na sa resulta. Nanalo silang dalawa. Yes. So, that's it. Thank you so much, Katropang Althea, dahil gusto ko lang talagang ipakita sa madlang people, sa mga karuba namin, na meron kang napakagandang eyelashes sa mga oras na to. Sabi ko, wag nating sayangin. Kailangan makita ng mga karuba yung eyelashes na yan. Natural. Hindi ho. Ayan. Ayan ang gusto namin. Yan ang gusto enhance. Yan ang gusto namin kandidato, yung umaamin talaga, honest. Ayan. Ayan, thank you so much once again, Katrapang Althea, at ang iyong programa every morning and every evening, mga katropa. Exciting Pilipinas and Headshot. Yeah, thank you so much. Ayan, ngarod ang ating Katropang Althea. And now, tawagin na natin si John Mark Pastor. Thank you so much. Bye-bye. And tandaan nyo, Exciting Pilipinas and Headshot. Apo talaga nga nagmayat. Apo ti talakayan dati Headshot. Tatila-tila at nga may interview na apo nga pakapidutang tayo iti na dumadu mga adal. Nga maman iti kwanta awan ti adal ti panagayat kas jay. Sabali ti adal ti jay. Talaga nga batas-batas ni jay. Kada jay rule. Ayan. Nga mo ti magkunang balong JM. Kaya mo ti tatay jirwar pagtutungtungan mi dagitay apay nga tang iti babae ket no nakabasol kinila kay na kinagdakkel nga basolen. Apay ti lalaki ket uri akap makabasol kasla pakaidayawam pa dati number 2 kas jay. Eki kun amat adu ngamin ti bawal kada kami nga lalaki bawal ti agay lashes bawal ti etc. ag collagen ti rupa iso nga allowed kami bot nga agkaron ti number 2 kun amot na nga nyang angaw. Ana Ayan, kung nanin Carlito Galapon, idol, request ko man di kantang Iliw ko ken ka, nga isagot ko man nga kanta ni Renato Paat nga nangabak nga SB. Nakano? Agor ka. Idol, request ko man di kanta nga Iliw ko ken ka, nga isagot ko man, daytoy nga kanta ken ni Renato Paat nga nangabak nga SB. Na, medyo awanti period na ngamen. And Jake Fernandez, hello Tito June, na imbang nga malam, and pa-request man di Jay Tumeng, kuna na. Sika. Ati man pelang request that time out. Kundi dit kuryat ken pilat. Duaya ti away. Wow. Okay, ladies and gentlemen, John Mark. Tagariti kundi dit kuryat ken pilat. Kasta dito'y aw-away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi kuryat ken pilat na dengdengge ingkat makaturugat no adda akbareyo nagsempat panunot ko awan tinatagarin no ditaol tias aso awan na ariwawa makinaken tambutso naguli mekrabi naglimbong titurog ko tagariti kundi di kuryat ken pilat kasta dito'y aw-away ayan
anyan na nagmayat. Tagariti kundi di kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugak. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading-dingwen tin kamataraken. Inggat lumakayak dito yakun agtaen. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugak. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugak. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading-dingwen tin kamataraken. Inggat lumakayak dito yakun agtaen. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugak. Carlito Galapon ko na ito ay nabuy agayam nabasa ko nga maili ko ken ka na request na isang isa ka na to na ili ko ken ka for the meantime na kita dumapay nga pangablaaw kung na ni Balong Jake Fernandez shout out dito June na impag nga malam pa-request man na jay Tumeng and watching during agar-arami dakti line up para iti madamdama malem nga misa kung na nagayan kasi kamat basahin pa dito tuma Sean May Libet says here. Request ko man jay Duyaw Arosas. Ken, anak ko na ni Normalita. Hello Karuba, shout out ko man Bahala nangabak nga mayor sigurado dito San Isidro. Ayan, request naman sir Tisika para kadagiti amin nga taga Cebu. Ismi Norma Bermudez, Madamag Buya sir, Agyaman o Rayak sir. Hindi namin bagan niya nagan ni mayor da. Yan, iliw ko ken ka. Super adimi mo no sino tinangabak nga mayor yo dito. Iti San Isidro. Hello Idol, kamusta? From Junior Reyes and Dang Peria Bundok watching from USA. Good afternoon to all, especially in Ilocos Sur. Wala naman. Shout out DJs Marivic Batara Rosete, Jordalyn Martinez. Thanks po from Jocelyn Castillo. Ayan. Nova de la Cruz, thank you so much Sir Jun and Mark. Shout out sa brother ko ni Mayo de la Cruz. Advance happy birthday kabsat. God bless to you Sir Jun and Mark. Ayan, nagpakablao tahan ay pakablao agpa kan pugto. Alam naman niyo pa pugto. Para kano kini Apo Councilor Bong Pipaat. Yes. Nabayagan niya kung aditan nagkita
Aldaw ken rabi iya paspasungatan ka. Jakon mas baalan tuy iliw ko ken ka sumangpet ka kadin. Patgek asang iyata Bimanaw kalata di ka nagpagkada. Napanam alugar di ka pa'y imbaga. Nuwan yat ginurang nga inaramid ko adi mo kinaya. Ken di ka ginusto. Di mo malengket siyak tay at may maysa. Si papan ni medakti abay jay tawa. No ada lumabas salsalud sudan kang enti ayan mo biyag ko. Di damet ibaga. Syaktot pumusay ket siyak tay sumina. Dawatek obyag ko sumangpet kanto kuma. Tau may muntu kita enti nagbanagan na di inayayat mo. Ngain ka inulila. Malengket siyak tay at may maysa. Si papan ni medakti abay jay tawa. No ada lumabas salsalud sudan kang enti ayan mo iyag ko. Di damet ibaga. No syaktot pumusay ket siyak tay sumina. Dawatek obyag ko sumangpet kanto kuma. Tau may muntu kita enti nagbanagan na di inayayat mo. Ngain ka inulila. Di kano Vilmer Bravo iti nang abag di San Isidro. Ben, Mayor Bravo. Good afternoon, Karuba. Mabali nag-request. Ayan, iti sirok ti Pandiling para kinilakay ko. Salamat. Mula naman ni Jackie Dombrigue and JC Malto nakadangdang. Happy Sunday, Karuba. Watching from Abaryongan, Ruar, Santo Niño, Cagayan. Kablaawa man jay nangabak ti Mayor ti Santo Niño. Fair Cagayan. Ano naman ni Honorable Mayor Andrew Vincent Pagurayan. Ayan, JC makadangdang. Pakablaw ka. Ay, pakablaw. Papugto kaya. Okay, for ayan, 500 again. Pesos. Okay. Gcash or load. Ayan, syempre. Title of the song, Your Name. Ay, Happy Birthday, Larina. Ayan. Title of the song, Happy Birthday, Larina. Your name, age, and address. Dito lang 0905-808-1259. Ano di? Ha? Dati kahit ko nga kantaam kahit ano? Madi lang malagip-gip ko na gamin eh. Bring it title on. na. Kita man jinti ko di folder mo. Kan kantahan ta Big Brother ide. Ano? English dajay. Ano ito folder ko? Sa dada? Well,
English. One English da jay. Ano tikwa na jay? Kadaanan sigat. Oh wait, sige. Po, Diyos ko. Ay, kalalay nga mati. Ako Sige. Sige, bye. Sige, bye. Ito kaya, alam kaya nila na ito ang title niya. Medyo mahirap. Siyempre, 500 pesos eh. Sige. At kaya sigod din ang gagayim tan nakaamuda tayo tan. Sigod nga agdingdingig kanya tayo. Okay, once again, Apo, i-text nyo lang dahil title na tapos dahil happy birthday Larina, and then your name, your age, and address. Datang tirada, Apo. In any order, actually, kami met nga istrikto totota sa bali mo tinang titipa premyo. Once again, tinangtad ni Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Yan, she's watching right now. Ni amak tigbirbiro kiti pakanta iso nga, okay, bahala ka. Okay na. Apay nga eh. Apay nga sige, bahala ka na, mangkitan. Oo nga Rod, kitak da di kang kanta mo nga di ko. Kan kantaan tayo di Big Brother da di ko. Adupa ang nga madita amin usually dita. So ka Rod. La, umuton. Nalipatak tuloy, di papagtok ko matatayan eh. Wanan, po, Diyos ko. Limagasot nga pesos. Ito, it can be GCash or load. Makamuka yun. Nunya di kaya yung premyo. No, mabirok pa inamak. Di title na nga. Kaya na ipapugto. Mawan, mati mabirokan. Awan, okay, adya latan. Sigan, conforme latatan. Adya nga ro din yung dalipatan mo di. Dapat ito tawag oh. Ni Luzon Velasco. Siya ba yan? Yung miss call? Well. Okay. At yun na po, iti papagtuan men. I-ready o ti magbagyon. Handa kayo nga parikatan and very easy. Title of the song, Happy Birthday Larina, your age. Your name, age, and address. Dito yung 0905-808-1259. Why do people cry when they hear the word goodbye in love song? Tears that should have fallen when you know they gave it all in love song. Somehow two lovers get a chance at a beautiful romance, and you wish it could be you. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in love song. It can tear you apart, 'cause the word can break a heart in love song. They say all the things you feel, and they make it sound so real in love song. It seems that everything they say is said in such a way that we believe it's true. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in love song. Each of us know there's no guarantee we'll ever find love. And in the songs that we share, the heartache's there to remind us. New love brings a thrill, and we know it always will in love song.
happiness can live, but it helps if we believe in a love song. Ay, wow. There's a part of you and me in every memory that tells us who we are. And everybody's needing what the singers all are singing, a love song. And everybody's needing what the singers all are singing, a love song. This time we have a winner and tawagan mo balong, i-confirm mo detan a caller tayon. Ay, hindi a caller, at a winner tayon. Natagaling nga talaga dito eh. In 5, 4. Pakapsan. Hello. Hello, sir. Yes, good afternoon. Si kayo apo ni Marina de la Cruz, sir. Manotawin yon. 57, sir. Di phone kirino. Ayan, title na di kanta. Alab song po. A love song. A Ayan. love song. Ayan, actually, ado si mong ba't niyang love song ko nadala. Fine. A love song. Regular logs lang siguro, mother. Awan Gcash mo na. Gigas lang po. Wow. ito Gcash mo, mother. Social. Ato, sir. Apaw! Sige raw. Kumablao kan, mother. Kablaawak, sir, lang tanto kasi. Ay, ding-ding naman, sir. Kan kablawam je nag-sponsor. Ti Lord. Happy birthday, Larina, sir. Ayan. I-text mo ko rin Gcash number mo ya, mother. Yun, sir. Okay, thank you. Thank you, Congratulations. Thank you, sir. Okay. Okay, kita man lang. Okay, thank you so much. Kini karuba tinga ng abak. Okay, exubli kami for the last 30 minutes of our program. Adda Kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, accessibly, dagiti pagamiyo para iti maudi apo nga 30 minutos. Dito yung programa ng Poluan at Adda Kami Manen. Dito yung 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And iting kampanagyaman na po, iti kaadayo na ta po. Lalo dagiti sponsors may aside from watching, of course, mamang tadtapay po iti blessing kata kami. So thank you so much, Manang Larina of Quebec, Canada, and happy birthday from your family dito Philippines and dito sa pasabading kapaset ni Lubong. And syempre, kalagiti amin na nakarubang mairamraman nga mairanrano dito para Boryo. And dagiti doon pa yung sponsors sa balong pagyaman naman. Juan, Jilis Tam. Agor ka tabiro kanta. Yan. Bakit Spotify?
phone ko na natin yung kita umutin. Hindi nga nagparang yun. Sige, dito ilatan niyo. Dito inti play. Ayan. Aha. Auntie Lorelei Baldoria, Perry and Maricel Totok of California, Kathy and Ronald Salvador of Hilo, Hawaii, Nilda De Leon of USA, New Jersey, yan, tama ba? Special thanks to Ms. Larina Flores, yan, Reñas Private Resort, ni, sino pa iba, ni Auntie Kathy. Yeah, Josephine and Daniel Elisa Cabal and Elisa Cabal. Tapos ni CJ of Baguio City. Yes. And of course, Pacific Star International Employment Agency Corporation. With 4 branches nationwide. Di ka mo nationwide. And shall we consider it Manila, nationwide? Manila, Alicia, Santiago, Tugigaraw, and may Limanto, Jiwa, Iloilo. Yan. Soon daw, opening sana. Pumunta tayo ng Iloilo pag nag-open, ano? Nag-open na. Para makasakay ulit tayo ng plane. Yan. Sol Oliver, baka naman. Okay nga Rod, as requested by John Mark ko na nakanong adinggan ating I'm not sure if I can do it perfectly as this time kasi nabayagin. Siguro mga 5 years nga ko kinanta ato yun nga, may try ko lata. And papugtuan ta? 200 pesos lang nga Rod. Iyabot ta iti makabulan ti birthday ni Manang Larina kay isong hantang ititid amin. Tata this time 200 pesos lang nga load. Apo, iti makapugto iti dating nga sonata. What is the title of this piece? Yeah, the title of the song, and then happy birthday Larina, and then your name, your age, and address. Ito lang 0905-808-1259. Have a mansion on a hill, mink coats and diamonds by the score. But the things we have, no man could ever take it. Just the two of us, now who could ask for more? We may not have touch today. Ay, na awang ka man. No one knows what tomorrow brings. Sigan. But as long as I have you, there's no mistaking that the world is ours to do most anything. Baby, just as long as we have love to show us we can lean on if we fall. Baby, just as long as we have love, we'll have it all. We'll have it all. Yan na. We may not have change of clothes to wear. The price of love is all we pay. We can show the world with 2 hearts beat together. We don't even need to know the time of love. Ano ka no? I know the people get their wealth and fame, and those in fancy diamond ring. There's price to pay for treasure fell between us. We can share the world 'cause we have anything. Baby, just as long as we have love to show us we can lean on if we fall.
just as long as we have love. We'll have it all. We'll have it all. Baby, just as long as we have love, the shores we can lean on if we fall. Baby, just as long as we have love, the shores we can lean on. Oh yes, we can now. If we fall, baby, just as long as we have love, the shores we can lean on. If we fall. Aha, we have a winner. 200 Ayan. pesos. Po, nagmaya. Dagiti ko mati naririgat na tayo. Okay. Ito yan, tawagan tan. Taga-adayo datoy. Where? Orayam nun yung pagana. Hello po. Hello, Ops. Pahinaan ang inyong radyo. Hello po. Yes, nangabagkat 200 peso load or GCash. Congratulations, si Kani. Jan Lloyd po. Jan Lloyd, ano apelyidom? Kano po. Kano, yan. John Lloyd Cano. 19 years old, taga. Ay, nagasikan sa Oh, kitam nagadayo, Naga. Nagasikan. Oh, kung ano dayo Ayan, talaga. anagarot ti title na jay kanta. Ano po? Anong title ng kanta? Hindi ka nakakaintindi ng Ilocano? Oh. Just as long as we have love. Oo, yan. Pero, makawat kay Ilocano, made? Konti lang. Konti lang. Okay, anyway, congratulations. Bumati ka na. Bumabati po ako sa mama ko na dito. Ano na? Lumabas. Lumabas, napanan na. Saan siya pumunta? Ayan. Batiin mo din yung nagbigay ng premyo natin, syempre. Thank you po so much sa may birthday po si Ma'am Larina. Ayan. Okay, send mo yung GCash number mo at isend ko na yung 200 pesos. Congratulations! Okay, datapotin na nga ba? And nagmayat nga talaga mo tayo, Terina. Kaya mo dito eh. They ask me how I knew my true love was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. Some a child demand I gain love to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my laughing friends to run, tears I cannot hide. Oh, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke
in your eyes. Awanan, nalpas kung di ka pinakabili di kanta. Isugarad. Nakabaybayag ka mo to na apo kasla agasawa deta. Dapat no nakita mo mayatan tira mo nakas dede jay. Natila rin. Okay. Chug. New wave but ladies and gentlemen, Punky, peace from Denmark. Alternative rock ba tawag dito? Beauty queen of only 8, and she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in a pouring rain. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved. Tap on my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. It doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise that moves us along. Yeah, my heart is full and my door's always open. You come anytime you want. Yeah, I don't mind spending every day out on your corner in a pouring rain. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved. I know where you hide, alone in your car. Know all of the things that make you who you are. I know that goodbye means nothing at all. Comes back and begs me to catch her every time she falls. Yeah, tap on my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Oh, look for
Yan, kakuran na dito. Ito pagkayam tayo. Pa-shoutout po from Villa Pasco de Funquerino. Pa-request din po ng Maulawak Mildred from Hanilin Ignacio Miguel. And that's it po. Nalpasan na po iti programa tayo. Ngayon madapi may isang sunata nga siyempre may isagot mi na kayo. Kas sunata nga po ano tawag dyan, parting song. Yan. So pagyaman na may apo ti panangan tabayo katagiti pagayam yo. Dati ni katropang June Seriales kadwak ni Katropang John Mark Pastor. Ito yung number 1 nga programa. Yan. Ito yung Cagayan Valley. Yan. Adda Kami Manen. And as we say goodbye, Apo, thank you so much once again. And same time, same tune. Ay, napay Ako ka di pa napatas nga nalpas nga nagpakada. Isa ka mo kamay, nagpatugtog ka mata. Kaya kinantaan mo din. Okay nga ron, agsubli kami tumanan. Apo, next week, same time and same frequency. 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Pagyaman natin mo technical department ni Katropang Chano. And once again, happy birthday, Manang Larina. Ay, napay ni Marikliga. May paspasaro kikig, may patpatubla. Kinirong nga bagas, tinapagpibiyag. Dinan, mabailanin, at tuluyan tiyag-tiyag. Balangag sa luyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalen, ken pamigay. Bayan makaango, itinalanitan, sikit na, nagdanin mapugsa. Ubing lakay bakat ka nagtutubo, agpanunot agagawa, agrid-ridang kayo. Ang ayan iyo amin, akabailan iyo, ibangon, kabibiyag ni Filipino. Yan, mauni nga shout out to Ma'am Lani Toledo Salcedo. Yan, good PM mga katropa, better late than never. Ano na, kastamat kin ni Engineer Mark Nelson Obra. Naibangal daw yung mga sirs ko na naman. Lourdes Sabal. Ayan, hanggang sa panonood, paikinig na lang ako. Ading ka naman ni Manang mo. Yeah, okay. Balangag sa luyot ken marunggay. Angal daw pangmalen ken pamigat. Di pa yen makaangot, itinalanitan, siket na, dandanin mapugsan. Uping lakay bakit ka nagtutubo, agpanunot agagawa, agrid-ridang kayo. Ang ayan iyo amin, akabailan yung ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay, napay ni Marigriga. May paspasaro kikig, may patpatublak. Sinturon ng tay pairut, pairut, sikat na, dandanin mapugso. Sinturon ng tay pairut, sikat na, dandanin mapugso. Sinturon ng tay pairut, sikat na, dandanin mapugso. Sikat na, dandanin mapugso. Bagis nan, tay nagsisinding galong. Bye-bye. Bye-bye.